buli okubwatya tukwendera tikoligererwa n'abaana nsi emyaka 13 igo nuganete obusemya bwa Baibuli. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Kuzito somya bamurama chekuya mandege. Kuzito somya bamurama chekuya mandege. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Kuzito somya bamurama chekuya mandege. Kuzito somya bamurama chekuya mandege. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana right. Karibu sana na ndugu mwancho msekretari mwancho mligilio gacha Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabuhire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Kuzito somya bamurama chekuya mandege. Kuzito Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 2397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dila Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwe. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play.
Timiza School. Discover your best. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro buri agotarona niga ukorera imuri y'amabiri chiko asikatuma asibugo akwande gati iganiyo kere chiko sector yobo chino nabugo sector y'uburime nabugo buchurira amangana ya bagavana bushika untugutenera soko nyero chino syabo niwo muri kibe chiya kane mambia bono mugano kunyumanya sobuguma iguri nkora yaye umura ibo nsomuske William Samoei Ruto namangana ndeke kuriri asega zoti chipe chiya kabere bono mambia adistandana nijibwa tubugano omwanchumuri no Integrity. Gazeti Bechi Kabire Standard Ukona prime suspect in murder of gay rights activist jail for 50 years. Ragali bono igoro yeli mocha kigimana boyugo busudwa ku mukagerwa boboiti gukonera omwencho Integrity Jackson Odhiambo akuru ase semelia Eldoret ngobona amuchuswa emyaka 50 kupatikana noboiti buaye kipto edena ayuma ikerma jeloba niyo torokaranga omugodo iga asiki naki ayegia kodi myaka ibere ngobono anyanyo le kansina momochi jubuiti asibono Jackson Odhiambo amuchuswa igisubukia myaka 50 kero gusubu 50 years ngomanye tobono abunega kada boni gateba ibisambo boniga nigabwate myaka 40 yako muto manene onye gamusubu myaka 50 kurbono igo up to 90 years the ready oyibo mengeros oyibo na avu ikenengeria bona na venga no ko sibuke ile sibuke kwa Kenya bono iro wiki bona venga nera asibu myaka mingi yonsibu mabwa odatika bona nabali bauti bato asara yakana bako na kuraka rejera kali igo emyaka yonsi biro choko serale biyana nyetega abuna bali moyo baadiga zeti kumora kia Jackson Odhiambo kabwate myaka 25 bono menta ile 50 yo 90 yeah agutu kwa 75 bono kena ucho kurejera abwate myaka 75 ibono mwana musini nyenye musini nyoyo lakini kuna ali sio katini 95 eto tabincho bwatagawe ino zeti tumecha kabiri gazeti ya The Standard bono mambia ikabono kaiga okuwa bani gobora sense kurukonero Ufaransa Ufaransa kwa bono rase nyecho yake aiga seke nyoroge kurukuma yote mayote kaige kembugu niko giachite kigaita bantu batari bake bono ige bagotebanga asaya tali akomenyeka asakorukwa no Ufaransa manyote nyora mukono chimbe chichiaga to The Standard gukonera ipost and rake Naivasha into death at Raba ragali bono enchingubo ngakicha unjiri enyanchiri ya rake Naivasha koba ligwero usiri chibulia makweli igama igali busagana omungwana yo mogali kunga eno kwa Romano uyibono utigire chichingo machintindi kima Innocent County ria Naivasha nabono ligage ndokura ndo mwa yekima asine bitali magachi ngubo kumusagana kima tuli mutangane kulinde kuranga imiti ikubino moya itere nigo abantu abangi babire bagusagana kima asine nchiri ya leke Naivasha akubatikana nechungubo echichiro ase enyanchi yo egatiabo abarubi chinsu renyanchi gabaro desese nyakemene chibe chegatatu ichikoro kimo chando wichingubo asine nche leke Naivasha gazeti The Standard engubo tatu mwanone aso monchali engubo monchali makende bachabu kenu otero ketigesi umba kiao mwete kiukane engubo monchali utari nyama ya ngubo hai aje jeje rekabwa se nyande ya hali ya mwa wate Naivasha okay tikachina kwa bere Naivasha nchicha kaikali yake baja kurinde liba chiko chorro na bomo chando bei district ekrukuriri yabo igo amangana ndeko ne watse biresemeye bado tikango tebia isakacha iga goteba abwa tutipoti ya Raila igere na kuikabwa Raila kabisa mpaka tikonyora chikura 2027 ige gotebe kana inga amutegemea pinga kuweka hai matumaini yake ya kuhifadhi ugavana yani konyorubu gavana sasa kaja kuikarasi abwate Raila godi
ekero kumyoka bwangu mwanche mutegereri ekero okulirira gazeti ya The Daily Nation akuruskukali ukwana abaobisaji bisano na 15 abuno mwanche mutegereri basoire asamagana lyaba bwatenirwa magana y'ubukurumi n'isigi cy'ubukurumi andake ni goba yire ya serikali kuyumba kubatakana namangana imechanda y'ubukurumi cy'isomo aho kibici cyakane inkoro kijire The Daily Nation magana y'umugima nabakorana ngakisegisa kinyingi abo bisabanane bakubatenirwa n'ingana y'ubukurumi anse serikali ya Yumusike William Ruto anyona ayimugana ngurikire kibici cyakatana limo iguro y'umugaka Raila Amolo Odinga andake iguro yesigia yemene kingma nekebera negetindi yokonyora ekero kirija AUC gose African Union Chairman shuba abakuru magana gabo ansibo igom Raila ndigono emaiga yogokora enkwana yaye anse debate enene kingma nigona abarai au abange babo bagedere ko bokonye gati abo ekembe kiri cyogoriri mangana ayo obutuki ime ya Kenya National Intelligence Service nabo igom nigona bagenda te ko mo bwatesia na kwelekea Raila ngushaka nyolekero kiria omuncho bategerere no muncho muri cyobonya kirgo oromurwa Africa wanchi igango kwana kare wanchi igakare goteba iga emeri ya Kenya imesama yani yali meri ekiagera ninki igotebekana nga Uhuru na Raila mbakonyara gokonya serikali gokonya president ya Kenya mbakonyara pitotali na bagoteba gaiga bagotanga mbakonyara komokonya yani egotebekana nga tekonyara kana mbakonyara komokonya asinginjo yaki awato mutumo konguba sorry nekero kuliria omugano olikire chibechi chinde bonmundiane likorokia kerokora chibechi chakalinga chibechi chiria chikobi ni gobono serikali gutasuzara ile yichiseme nekebekiri kulikaba limo gikuruguna Teachers Service Commission TAC gobono kiabekire gya etija kwadinga ni gukulikaba limo nabo gukukinia atakuli kagokinia abaoro Kebich University abaruke chirbu ikomekenda abono bagukibente wama bagani promotion ayana mangana kolekero mozomo oso manena bweke bekirija Service Commission akuna nanzi mashaya nyoro mangana chibiche ko mibono mandia orenga abaga tutors bawuchukini wa edugo mbarabya bayiga na inki serikali na muri wizara ishemi ya robere kolekinga yonsi mu kirana na sinchiro yimine ayani lego tebekananga gasha wani gago teba atutarudi Misiri kwa Ruto 2027 ligati na bago tebanga mtoko ira na Misiri yani tinkonyara waswana ndia ase omora igwense William Kibuchiri Ruto tinkonyara koirana asari omusasha uyuwe myaka emenge myaka menene uyukagire usi utogetega komokoba omwana omokebu myaka 15 mo nabudwa maje yote karanga ni musacho yiga ayire mwana uyo nagokora nere kebekibunya gihugu mutachiranse ndigobono ayike gambero gyatukutirane musacho tabisubwa watakana keringa omwana yo munyaruko mokendi go ayirete ikigambero nagotebana nere bwanchirete ko banu musacho yo egento boigo okoranga no munachibina okoranga Ibrino Obondo asigabero kene kene bono nigo yana chiro musacho yo evidence to yo soro shahidi bukoro kingandake na bwente kube kwa busubwa asike gambero ngono olikirishwe chiaga jabere gazeti ya The Daily Nation bono mambia na bukoro omugano ya sinchira yobo imeke yo gazeti ya The Daily Nation omokoli biashara ikanare ka ole biriro omokoli biashara atari ni yani omokoli biashara yata igale biriro ga igachiaga ni gasiriti chikali chiaye igale yeme kuguru 34 million igasiriti chikali echo ni gaibere tukorwase chiasa koneria ibere tu chikali chiaye yeme kuguru 34 million babu asale ngana na kikaginya sawa negagi oboke mambe nyore chikali buria so pagi do so begete kapsa yoko ni maga nyora njiyo nsensi abamenyi b'ensomero ya Kisumu abalinge kugokera umuyiga Burumba nibono bayicyamerete enchira umugikingero processor ya kundwa kuri guverinoma ayikirete ase ensomeye moyo kugokia egento boyigo gitaba gogetinjira bafomete nanyana bo mayiga yuko makagirani gari gucane bandire ntindi abamenyi b'ugibo gatama yama isubusubo no bakan tubutan chirbo ikobere isano kuri omune ticket yo soime nigoba emuruganitinga inkige mwatoletera nabo igokero bakorera nambago gati igoro yakiri bakagira chimbagi kirete yani bano bali batamanya tiko feromike tigamba tebi sani ko feromike abogeti tigamba terlingi kero bono ambigizire mayaya ambigizire
bigizire geungwata waisa wazisa meno karaingangu moungwe palikiza kaneye samukwale yakopesa mbungu neroyo kwakwanira nerotere tokoteruku nerolengeka kachisemo chakisumo iwetenga ta performance bunakaniri ona ngageko chakavakotumuka ekirikuri limo kano olike chibe chekani gazeti ya The Daily Nation mwancho mwategerali nigigo kwanira bono abakuru mirimo be sector yobo chemu bali insi ya buri ya rufa yani tugukwanira igoro edi bali insi ya rural and upper private hospital association of Kenya rufa nigobono ba kolera kirgeba buri serikali kona kinga yikirindiri ogwakano kwabo kwango iwa wakanwa kwabo guchibindu na emra mjibiri na kenda eche serikali ibwata madeni asomoro osha ndake maigayu kunganya kurasi ekembekirija National Hospital Insurance Fund NHIF ekotobakana omutinyi oyikomini go omupresident secretary usomuliki mwananasi wizara eyo Kimtai Ari Kimtai nigara deti una serikali mishwakana amadeni onsi yiseyige ka kimetinyi egusimi amatuko emerongo kenda ayonsi ayetire na igobono ni government yaba kolimere mabiga ebe sector isi ya rufa wagakalikodera kigarega na gotobiya serikali ikirani ikwana na gokora chibe chiche ikobe chakane nigukwa ni gazeti ebechi yakane The Daily Nation emambia bono president yetu ya Kenya William Samoei Ruto kibuchibrichiri nige gotebekananga otebire chisukuru chonsi piche serikali goikachichiko tumeka chigazi asokoros chindagira wakati ujuni goli kila biga sepechi ya katano ya gazeti ya The Daily Nation ansibu kwa na public school set to for switch to gas and use of charcoal igeni gari wana school cha serikali gochika irina gochikongani uchese utumika chigas na bugokora amangana utumika makara asi school chio mwancho bategerali agoranga umura ibunse urambuto nigate brunga bono wetania chibu ikumine mo ajia bugosechi aboro kiwa ubale bakagiri gojoina secret kiriyaga yakenda obunakugocha nigobono ebirasi bya elire mwancho bategerali ebirasi gotanchibu 11 nigobya elire system au ya Kenya tibaina sokoro ebirasi bigabo no murayibinso atebringa 11,000 classrooms yabe completed esikati nabate birende ntorabirora bono atima itigo sale seinali kwa birode ayira magana alikira gazeti mabya bono lakini kuira na asa gazeti ya The Standard boy go mugano olikira chimbe chikia gatano ni gukora kigashawa Ruto za one man show dangerous yera hili this man called Rigathi Gachagua tiagozo nere bono igege gotodogana omura ayo kabiru mokonyo muraibu Rigathi Gachagua nigo bono abiru motindi kiragea asa serikali ya Ruto na nigo akalikwenda manuche kiragea asa bono abu kona chintinde nigo bono amo chiri Ruto na gotodogana nije serikali ya ye ekugamba buna umuntu begete chibe sambuko oye atindetero mwenyene na bigo kwa na sesemeli ya Kiamariga ime Mavira Nyeri County nigo bono Gachagua atebiruna nigo serikali ya Ruto ngende ko uliria ba Kenya sebruli au igenta atebiruna nigo aba Kenya bagirete na igomba chikomoro kena kumoletera report card ya ye ekero mwako 2027 oraike kigambire kenene kegotebanga Central Park ifunguliwe eiguru Central Park eiguru lakini tutragenda gabu aye mwanone asenarega vijana wakosoa Ruto kuhusu mafanikio yake yani mafanikio na Ruto agochotoa tebingo maete bona ibintu bigochikoba bona ibintu bigochikoba elindera teba mambi bogokia bona ibintu bigochikoba bona abamura yani makinda tebe vijana abasai rena kwa buchemisi bona jenisi batebirenga bamokosoire sana asemintu kende yonsi yakukwana ngirigo chikiaba karakuri ndi mwanori kile chimbe chekatana na kabiri gazeti ya The Daily ya The Standard abono mambya nigo ekwerera umugano asibono aba igiriri bobo ine bwonya bantu nabo igo ekebekeri gukura no tukuno bokurne imeinsigia ethics and anti-corruption commission EACC nigo dia chireke gambero utenia kuba ni utenia oboswa kwa YBC Abdi Ahmed Mohamud uyochorwa buna guchikoba umunchimo watengerali
guchoswa obisi ase omotengereri guchikoira gusoswa buna ekyo umunyakirgo abwe commission ya EACC ase kirikikega kulingana n'abagereri bamwe bantu okia umtata yule umoseneta abwe county ya Busia Nakuru based Dr. Magarili Kenye nabwo umugoro kunya Elodi Matinde na abagereri bande bamwe bantu ni bamerere na gutabanga umuruburi bwoko mwanchira na kumotiania guchoswa abisi umunyakirgo bwe komekebo kutuguru kurume nigwa ulengi mamincha yeri chiko nabwo kumocha ebunge nene anso kwanguya akumubeka abisi no kumoitia bwango batabwati ali chiko ina mwana shariki chibu cheketa na kabire gazeti ne ya The Standard Emon Biabo koti niyo ya mwete KPA ya kano mukoli mulime yo akiwenire okale oyiba butete bosaliho bamwakane siringi 2.9 million we asengi njomiga butetu atabwate magoso straight ekarokora emangana dikire sibe chiche gatano na gatatu bono mu gazeti ya The Standard ekukwanira ekabekeri gyoba chubo kyo usangiria ibango ayime ya Kenya Revenue Authority bono kirangire gutane chumiruna isano echimiro ni chimisano barangana na kenda akurwasi obukurumi bwa korekanete azichusemo na Uganda ke gokotoria eni benene yugo chokonya bakenya chibicha gatatu gukwana chira mangana yekarokora umu commissioner abwekembe kyo Amfrey Watanga kwera mangana yukima ansi kurase kamekeri ya Kenya Revenue Authority yorongoro yuchibe chiyata na gatatu mambia bono gazeti ni ya The Daily Nation abarwira asinya litali yani gapaka no yororije tegachage tenga woi okay abarwira asinya litali niko bakutumia chibesa chinyinge asenjera yogo chikwewenia ekiyagera sifu bono tantaneti abantu bono yatebe kandenga barwira bange asinya litali chonse pikenyengi ma niko bakutumia chibesa chinyinge ko chikwewenia nasiki beureke gima kumugwate seraira nabwo nkibabe kire amo kwene kinya raira atali kubu asekero kirikirnya kirgo nyora umugano likisho biceta na libe gazeti ya The Daily Nation asibu kwanira iguro ya NIS roaring riders AUC campaigns ragali National Intelligence Service ngatono ba mwiringa gwikamudu atese na meremo yabone riga kwene kinyo mugako kumya raira Odinga nigo abuchikoba omubwe abokora gali mu nchimo tegereri asibu igo mu director abwike mekerigia National Intelligence Service akorunga John Sambo nabamwe abonga kiberuri kimabono ko kwene kinga mamugwate siraira asubunya keko ligekero kiga kuri mwana n'icyo cyatse na kabiri gazeti ya The Daily Nation nigero kwanira igoro ya Wanjigi why Ruto deal wants of Kenya ragali bono omo nchuria igi atana mu na siasa Jimmy Wanjigi nigono airere ngana seke okubwata na kwa yeraire na Ruto gutakonya ba Kenya ayo onse ligako era wase gazeti cyatse na kabiri gazeti ni ya The Daily Nation ayikani sekotebekana nga ajani nigatagite abakungu bonsi bawungane igere wosina libago chikoba kimaisha yani eso obogima bwabo rende bona libago chikoba borungi na indirinde bagotebanga baise kweunga amo baise koba amo na bekonyarikana abantu mumina gambe asesiyete ya Kenya nabokora umugano ndoli kechibe chichiko bina kabiri umugano bwa magombo ansomo bisao yo mobu abanyanyimbo mu Kenya polisa ekura na kurusubuma kubatikana namangana ayugo taigwana na chibege jiri chimo yiga ujamhuri erumugano igoro ya Samuel Mujeni ujubano egotebekana gwekura anse yoro umo nyanyimbo anse getaseni kia mchata police posta ensomalia ruaka Nairobi nkekogara umunyanyimbo yiga asumo igoro jamhuri ndije gotebekana bwata mangana ayoyira ero munyekurusha obumoyo nyorango mugano yunga kia matayaye ya mchumi egukwanira igoro wita kwaye asiga zichibe chichiko bina kabere mwana yuwita kwa bantu abira mange sana nekora sugorso tabanga kurusha obumoyo tayo ichibu yokugendera kwa babu gosego kuri mu cyalo w'imicando kaki nakero bwatamangana makomo asomo yugo andake n'imicando gite yakire turukurusha moyo mbya gusanga nabamino eligera urusi amangana yara somo yime esikati koyana balinguri bwa mangana yeke bongo psychology abagotabanga kero kire mangana ya mabasomo yike tambe abuchura na abesubo yubukora kuna chikini bitalikia mapema tutabikoro sege kera ni kangwa tebunga muri Kenya ya tebirenga oborobwa babuwate taliase raira
kurinde bakwato buru uchiya se ruto igava ngainete ngako bakonyari lakini kende nkeyo akolete ekimbeke ekyobubwenia ensenyuma World Organization new nibonogera kali ukonera iguru chinsi kiri kintakanga kikigwakana muno nabwo kitumika enibe nyingi anse sector y'obubwenia compare usikorigana ni chinsi kiri kintenenko yoranga mangana iga alima mincha koringana nakeria obwenu mmoja bantu oturunga chinsi kiri kitali kunyara ni kitumie nibe nyingi asobubweni kiri kikunyara kitumie nyibaso obubweni mangana iba kinyubete ebechi ya 13 the Daily Nation gukonera iguru roboti kurwa sekebe kubugoni singima World Health Organization ayani yego tebekananga okay igani yego tebekananga bono iga ruto niga goteba raia waanze kuonja matunda ya serikali yao bono iga nalibago chaka kulia amatunda ya serikali mbona bwateli bagabona lya kubaroisia amatunda yenu manyeta chetani sukari cheke ndio katangi ni chumbi okay kaira nize narozi okongole babu sabe kora bagana mange kurase gazeti ya The Standard arukepe chiri mwaye sikukwanira amangana libro wichi busagura CBT ngorokira amangana mugano igoro yekira kuri Manchester United mukibono mwanzo matagirali yakorete maiga nabigo mugano gukwanira igoro yebo guse umumanaje bwekira bwekije Manchester United bibugadiora nakibono mwanzo matagirali agakari gukwanira igoro yigitambuka rugetimu iyo kugendera gukora zikime enkoyo ya English Premier League lakini kukurira amagana ali kirese gazeti ile gazeti ya The Standard na kumurikira kura subiti gazeti ya The Daily Nation ni kwerekea amagana au na boigonga kinko ya berege wakwa sekirigi au serigere ya English Premier European Standing English Premier League korekana nga etimu ile karukirije Liverpool ngo matanga ini kadi point ya 3 na isaro na kubatwa na Chelsea wari bakabiri ni point ya 3 Arsenal ni go bagosona mba isato ni point ya 3 kerbono omuncho matali okora asamgana akora English Premier League bali babugatoto mukira anse lige iga ngamona Wolves igire eyo moelio ya kabere asomoelio ni point kenda na Southampton point isano na gukora anse lige ya English Premier League lakini kubyo kansa mangana ndali kira sebitibo igo korokurira ile lige ya La Liga ikrabu gukuruna Barcelona ni gogitanga ine ni point ya 3 Atletico Madrid ni point ya 3 na bali bakurete anserige juu ya La Liga gazeti korokia ngamona Real Valladolid ni pointi 12 chika Valencia bakubata umokera ni pointi kwa Serie ya La Liga chiligi chindi ngamona Bundesliga asibuye klabu ya Bayern Munich tanga ni pointi 13 Bayer Leverkusen pointi 20 na yakabire ni yagatatu ni guruna Eintracht Frankfurt yure ni pointi boigo ya kodire pointi 20 bali babwatete umokera aserige ya Bundesliga ngamona Holstein Kiel chipointi sano na Bochum chipointi sato aserige yo kero kuliria gazeti ya The Daily Nation na The Standard nchina kolere kurugago na konkoro karibu umwana lisa ziburi utumbira gatumbi katalisiri kerongo ende tundubari komorigere gideba naende hoteli pita igo lero mama ke muteke monike kakorutacho omoke nito tugwaterano ni gakuru Sabina Kariuki okay emyaka bwatero 24 tali myangende mingo mondoranya kwawa naende bigaru mutaalamu sana asa mangana ya aki yebiasara yani biasara abige ntekerene no kwando rusuka sto ngore binto beke duka ya waya obeke Sabinoro okay harafu gaiga biga somerete mangana teknolojia yani mangana ya mitambo ibona mnabona tuli iga teknolojia okay mangana yekero esikati kiri niganchite gutara rinde gakodire gaseyo mangana yekerere biasara biaje guikara tarata no Mombasa Nakuru Kisumu Kisii County Nyamira County kwa rajake na kupika ndagerero kupupa amwa natite egenteke nekiringanyo gutako mwana yo iga aje ngakiresini namba yana nigere 07 to baise kolika karati gaje
Leo ni siku ya Jumanne, Disemba tarehe 17 2024. Taifa lero pechi kianda buba. Dondosa hapa na pale. Haikani ko turasakuru kukimulot. Kono ini Kenya. Aigabonoga umusaja nakarega ukumeti sana ngaimuka yarusti chibese abwate chibese urumburu wanekera ko chikorire lyezimi yomukungu nakamakuru akanyora umusaja narotigete omukuru oyo umutigete kare nimeshapima kwa razangu ekerachikorire lyebija yani message akanyora umusaja otigete omukungu oyo kakare nero umutumire maelfu babu maelfu ya mbia maelfu ya mbeza maelfu ya mangondo chibese kwaki bono umusaja onabatigarete kare abwate obwoba ekiagera chibese chigenderete gotomu erena barabugo buna betiri oino murikano korokong'anere kipung'eno chiriyot bono ngamanya gokoreta asakurukwa kaewa toregaiga machakosa not Machakos igando jabarigete Machakosa nusuravunjike mguu akitoroka wanachama munabona esikukweye bona abanyakiombe iko bachitasi umusaja oyo bakamoteba gacha bono bachakoraki koriche enibo yabo chibese chiabo lendabugolitikorwa ekiombe mungu anatigasoke baruti yani baruti embio yani chimbaliri haleluya wewe mumura chikamoira bono erakakanyanga kitikabaire bono njemba ikikoti ngekere mwachete narengo chibese chianabegetache gete nini moirete oino murikano korokonerias mutisia kwa razangu ra duniani nikoire immediately on the spot kama gari ya miraha makasakuru kukisauni Mombasa. Karibu Mombasa babu, karibu Mombasa. Bono ga Mombasa ga no mochara nando ga kare. Mosubati na kare ga, mosubati yo iga ni ga rende de mutratebe de mukabisa raiva de terekti mosubati yo ni ganchete ko uraba sacha banda bakungu banda basacha. Yani era ko imoka erega sia ya sarengereti o musacho nyarebe olibonu uri nerenta etandusi raini. Bono yaikirita kaumirwa nesimi oyo kumwakire simi tamanye tingo musacha oyo iga musacha boyo wakiro oyo bono agritaiga chapima tena bono ekeru yagukuana no musacha oyo iga kumbu musubati yorense moga iga mokamo mokorio gwakirwe esimi ekamanya kurase aikano ekatunia ni refonde terek tumurikio nenchana tikafurunga haleluya chana tikafunga pakacheka pete chibesa mama aje naje chinecho ninjaje manya kuwankurusika bunkumnyoki immediately paka kachiato mjini kachiato sansaru kurugaiga kachiato gaiga chombi atemwa kwa kukataa kuinua mumama kibiashara Mungu anakaliga igatebe tukunga bono gukirasi ekeire aje tulimo sano ito aje ntuka nilikobera naje twagotikanire naje bi asengencho yaki omosubati yuri no gwenerete komosira ebiasara bya bimuke yani ese biasara bya bimuke gakirinde kyagera eno bwate gotubwa mapema egatebe kananga Mungu ana batebe tukunga bona aje ntugwende tukutusabu yawo na inchite iyo kwisha kalia mbali yani ikaranzirare choni musio kinere umurikione umanyiria yo tumanye kugoto ende mboka Malindi babu kakikora botari nditadivea Malindi mchini gaiga kichuna aonywa kutoenda Ulaya kukutana na mpenzi bone nyaruka nekale gaiga anongo kore gazeti ya Taifa lero nyaruka nekale gaiga yatebe tuguga asukwanja kwao baba diongo linorendege nkwego kyore kogenda musacha uria onyuamire omusongo asogwenge tobaise gokoraki tobaise kogenda ororo tobaise kogenda ng'umbuta batari twagosoroire asukwanja kwao oino murikione chane tikwovuga abudongo
kuri gazeti ya Taifa Leo kwa razangura duniani na karako. Right, narayuasa magazeti mwambia bono lakini twakwenda never yatukunyira mwancho hoteli nya nugata libagadi okonyora obo koreri obuyano bwene abuisaine ansabanya gitali bakiri kuma bakuru nuga besha bono mwambia nakatukwenda nuga besha mwancho mulino motogera lituko manyena bwatali bagadi abenna soko kubwa nsu bwokonyora obubweni aseme chando ya marwaire mwambia bono atukwanya obubweni bwigambe bwata marioga kuna nano damu ntumeni amma na igana mariogo ago kwali baga ayo mwenyene agokonye kakura seme chando kwa mnyire mechinde miri ya marwaire mwambia bono mwancho mulino murigere to watabinkiringa bwata mwichi mashine chobura nuga besa mashine ichigo ene kianga ayo mwenyene kwa niru obubweni akere kwa rali ichi mashine chiga anamono gukura emechandiriye guchaka kura sete kemo bongo ya marwaire ao ni gukoyorwanga ni gubweni bwiga guchakira gusobwa bwatuburuso bw'enseri ya South Korea nabwo wikabono buri gaso mu cyubusongo sokoro asomo tuliro mu rwira bono mambya ubigane ko nero bakora ryo bwiga bw'inyabitariga ni gutarase amagace guruna urutawaza rirongone ya kabere nakarwe ikirigari muri kabira so mu cyubusongo urutawaza yuko nero bugweni bwiga bwigora bukubakira esimi asokomanya amange na kwemanya intura kolera ko nero bugweni na kubatanya so bugweni bwa nugabasha igwa nabayisimire noti isano naibere enoti ibere isano mo enoti isano emo isano na isato yani 0700-260-518 na mayendere enoti isano naibere ibere emo isano nemo isano na isato enoti tukwanira nugabest tukwana ndige nuga best na inyuranga inyabitali nuga best bono ni yako bokorere buisaine inyuranga nuga best gutangambuya kubwenia na ndo usali batiganda rako televigoro ya nuga best na itali zimanyete nuga best buno gocha igapaka kaiga somo moji obosongo igaga sokoro kanga nao urutawasi manyanga umurwiri na jiabenga nsachini tariko nyara gotara nsachinda igwete bobe mono ntubwa mbabwate elifti ayoko batanga number 2 immediate riso azo murwira soime murwira tiri kuga kwamba nuga ne dile libutibuya asoe nyagitali arwali jireka ibiri kirayetsa ibiri cyobora mu mbya tonyore never tuzajya swasense muri yakana so mutumo komoke never numuga konkorogwa national anthem ya never ya lero nikekoletwa na Oru Superstars mapema mbuyanjire ndete yenzenenzenze 011-1161-500 yetokoyoka Oru Superstars ana tikata sai never lero ndero itimbo yagonkirie mama ke muteke monike ngagoro tacho okay no problem amacharnare nsehe mama ke butuma amacharnare nsehe njengo chana kubinga ngiga ngige ko yabantu liuchuli enubuli ebalimuli bona yoro chitali asobobe musani onyomero musubati very smart very accurate very intelligent bona yoro ekimote nene mukukwanera niki nere mukukwana nere niki ikyo kote ibona mukanya lebe lagi
ekioko matainiki onye na mangana nye biyombe there is no problem ebiyombe na mo kwana bilabuja lakini no manyete ngomukungu ojo ni ganje to musacho esana okubwa yuchiri okubwa oteni ni gabono nero genderete koereza ngo musacho na monyora zigiti na monyora style brand musacho nya kote ngonyora maruno gakiya ya stanya konte musacho oyo kunywa mabwe kabiriji okay mukungu ikanyombote byo mwakoyega igwa negete mlonkorogare gote binga ogochigwa tinam endagire tindi mbaya prof kaki mugakora nanya kora gukunyugaki okay mugakomote mungina ayenga nyengi chindindete rero no yura manyanga ki amangana yonkorogare gote bidayeken lakini gakiti kamba tebiga abantu bamintu nara koegera sana gusikachi family chi abantu bandi nara sana gusikachi family chi abantu bandi tabatari please okay umanyete kabisa binga ki oyo musani one oyo iga chofre zalika musani one sana tosikaine sana okay bono chofre yero zalika na bawo ko imoge ko teka kito tare ko tibona alia mwatara ko chinka kwaro momo nginoye mwamanya na marita very smart kiagera no chofre ni gasi bugeta senkoro ya ngana no musani one tubwati mangana ndura kwanira sumo nginone kwamanya ko kwa kanya kuze bono yotire ko sine babu okay bono liko chaka kuvuka nganga bono aje baba talibu aso akitalibu no maite ngomo mukakoyogo nabwato musubati ondesikali okay boda yeganda bono gambo chikweresa umongi noyo igane mi garu mwige nukucha so mukakoye ndo rule babu mogeniero rajire ndekiagera mogeri taji kora monye no rimanyire bono rere bono batika baikaranza bono amakomote mugaka nore igara kitari asobuge gotaye naye nyanjete gakyo mugakone gaiga bono gaiga isika nande kinkire nande kalgo tebuka okabwate isika okay bono isachinde segiyama na kubeta nyumba tabatari breeze abantu bawitana igoro yauri ochieri enogoro umwanore sele sikubemberizi wala sikusorori hata sikwemereri nivwa eyokona never nanga bantu bali wate muri ibumu chomotege muchomotege sechobuge ini mbwe manye onsali ko tajaso oko mukaire mbere mabano onsali ko noreya bana ambuki mambo yo yes wa aika asta kutega igoro yonkorgale te mangana mabe nande sokoro manyita bantu mbwa sana kaki onsali ko tajaso berende na tukonya kukwana iga kwanyoro muntu moko muntu nerate netipara mafipi baby nande komanya nabamanye tebigaki oyo iga mukanya lebe oyo iga omugako ya nigakoro kubanega no musanione mwana niaje moko monyene kaje tata kwakoro butuwe ezi mama ke mutezi alright choma tegera yekera yosi agendra teyura nga umuru kuna etwani yagetembe bono mambia nandi baide yorenga matara bwaganda na kwa netegi ba kwa ntinga mu yibono wontimbera match esikati kimata oyini gakoro kutaliki mo akuru asali mu kwa kuru miri gali songa nandi baide yoyo oyisukunyura egentu nekieke ene abantu bali bwa tibwanga ki match ni ko tametinga unyarere ubu musani one muntu niga soto korakomo lakini ere ibyo bya yiburubi be asuma bwa tali ko nere tali ko sena watu alenge tali ngamba to abwate noro chero kama ngana yebiyombe abantu baroro batenere to biyombe yani chairman chi secretary chi treasurer chi abanyabiteni abanyakero ko yani bwana osali ko noro chi okogenda kwabugulia kabese kwabugulia kabese chi okonyera abantu bao bwana munyageteni oyo yani munyakero go osecheremani omanya kogenda mpaka somungina nakikomuruka echeremani munyakero bona tokende mutungo somi sombo kaptoma yiti mutumuli tokwenda otumoko tokenda nesemo ya kana yetu ani yagatemba bono mambia na igadi jori wansa biwoka yani biye kirebi kabanga sewuno kulia asumuru okuna etu ani bono mambia good morning getembe radio 102.7 na watu nyera
ase emitabeli yemye monibiri chutisa mebele negatembe television ase bono wanchomo tayari omo komonene tule ase semle zuku wali wasali ade noma itaboni na butu buati ase zuku karati kusali kwa naka kwa na kali chana achire kwa ukwana lipo ile moyo kaki mengana na kurna otori sali kwa na rubi na otori ikaita kwa cheka sana abantu kale kali na bono mwana na ali ko kudomi kinyangale silima na ndike sali kwa dikere dipaka kai ka chiato sali kwa paka kizungu sali kwa toke ndali yo kampaka no nyeni ga ali mali sate abata batoli ke tikeye na noma iteke rutuna wote bimo nchoma tayari bono na boko nyora ajetembe asizuku inyura ngatali wasali boni ya omo ko neno linga omo nchoma tayari ayo monyene ubutubwati ase janalia usense muri zuku bali boni ya runo to ko na iga ayo monyene ne konyoroga tabanga ka ajetembe na kimogo kora mutali wasali zuku na hiyo mutali utubuwa waswani muto tuabara zuku bono atugutwara ubwoba bono boto nyora email zuku asigete sendi kiagetembe television bambia bono my friend that was all saliwa ikabunanga smile ikomentole na kajiato na bandigerere yes basi ndo wachuliri tukwira na tuwa tubogerea studio tuko na daktari wiripa nero ujakaiga ai studio eligira tumanyi kuribo chino kurwa somo kare kurwa skona kreneka abona bokora libuga tu musingi kura sinseria China iboro mwacho muliro mwacho wategera limwambia bono iko mwana no ikira wiripa wiripa no ali aranyete bamoke ndikaikire nero kogera na bantu baradira ajesu hapo no korega ndusi kaika ngenda kuchigari kuti ndusi kaika asini chuno tuli na yeno ina imuga ntukumya mario gagu chakaika eko kwetu wa miaka sembe 102.7 Gatero television na tuska tuchale gekora usikuru sege minero mutakuwa kosa mengi zaidi umuru wetu kwa Geoffrey Osari mwanabili roba na mkara inetuali etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura maje kuya mandege uzito somya bamura maje kuya mandege amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okugendera asa amatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukora isukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya Building and Civil Engineering kubundisa turebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumilap ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inko yirya available go Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwirya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bunge obunge oikonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana anyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskuru yigani yire kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninja registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyore gase sobwango usaso kwerikana na segase na atari kwa service ase school fees ndase kutanga kwanza ile busa ase nje serikali gutwa what we call scholarship na mwana na help loans eyende ketangana mwana wikakeroke tokumo konya oso ase program ya kusibisa nyetenya ku apply kubatakana not kwa mwanafunzi wasuko mwana ne background yae
igwaso ogwanja kwa ino abaibori kumuranje tiganto tigabana ababerenga tigatoka tukasi skule takeroka muleta sobwango ndo batana na accommodation ninjibwango so that nyole mbagaya abana bagenda gusoma eri mbaje tokonya matukana mutu asamange na bogwaka esimutra siti namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayire na konyolera obumanye eri bwebekeni bagalirya asensiga y'okwerwanirira. Pink Premier Academy neya mwenye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumono ase okwenyerera egasomo ekyo kiramukonye asa matukali busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiugoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kugenda chinsemo kiri cy'amasongo igo ebwakeli bagaligi yali nene asa abana bakokosoreria iryo kumurigirana gukina kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyubire ebiya nabibwata mazingira ayo akwerera abana gusoma buya ngosome bari kuri wa playgroup PP1 and PP2 asibo basoma kuri grade 1 wika grade 6 nabo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakorera amerikyo school yiga igo ewanchira umurungi w'umuyobo w'amasomo OCBC asibo atabari mu buberuwete abo bakorera abana buya ale n'amasomo igo school yiga ekorera ebyegwa asibo babwate music and drama efisi yabo ni gukwana n'irigo riri mu buko asibo babwate melodi akorengana mu nokonyora wici amate iri kwerekinga kiri umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombo kucyasa bari bara HD scholar asibo bari barase boarding babwata mazingira mu yo gusoma intake nigo egendrete tutarelero iri kubwatania kabaye oyo mu bari bakubwatania mu n'ikisemi ekyo kiraho irere konyora obugimu byasa mutuko ari busyo asamange nabo wakisi butrasa kinaba kitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu bibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao ingia. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Jo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini